L-ewwel film Malti illi għamel isem fil-Festival Internazzjonali tal-Films Sundance. U saħħar tant illi issa udjenzi internazzjonali qed jisperaw għal aktar films Maltin fis-suq. Il-film Lutzu issa qed jissemma wkoll għal Premju Ewropew għall-Films u jlaqqana ma' Jazzmark, sajjiet li biex ikun jista' jmantni l-familja dar għal black market tal-ħut biex ikollu qlieħ. Ma' One News id-direttur tal-film Alex Camilleri imrobbi l-Istati Uniti spjega s-sinifikat li film lokali u indipendenti jintwera barra minn Malta. We were the first Maltese film ever to play there, and we won an award for Jazzmark's acting, which is extraordinary. I, grew up in the States. I would often feel like the first and last Maltese person that a lot of people would meet, because there are not too many of us, especially in the middle of the United States. So in a similar way, the film we knew would be often for many people the first Maltese film that they would see. Mistoqsi dwar kummenti li spikkaw mill-barranin dwar Lutzu, Camilleri għalek. I think the most common response that we saw from many was, I didn't even know what Malta was, and now I can't get this place out of my mind. The film seems to have really lodged in people's imaginations, and they want to know more, and people are Googling. Iltqajna wkoll ma' Jazzmark Xikluna, sajjiet Malti illi huwa l-protagonista tal-film li ma nastqar is-sodisfazzjon illi jintefa' dawl fuq din is-sena Maltija. Hemm dak l-aspett li inti urejt il-Malta l-ħajja tiegħek minn angolu li forsi mhux kulħadd jimmaġinah. Għalkemm nemmen li bl-istorja tal-film ilqatna ħafna mill-popolazzjoni tad-dinja bħala familji u d-diffikultajiet li jintaqgħu magħhom. Spjega wkoll kif il-film jitfa' dawn fuq sfida partikolari li jaffaċċjaw is-sejjied Ewropej li huma marbuta b'liġi li jarmu lura ħut li jinqabad mejjed jew difettuż fost oħrajn. Kultant tiġi kritikata li s-sajjiet jarmi l-ħuta meta fil-verità ma jkollux għażla oħra. U naħseb li jekk bda l-punt biss I am awareness mhux just Malta ma madwar ħanitkellem fl-Ewropa, naħseb kieku hemm forsi tibdilet minn dal-aspett tgħin. Il-produttur tal-film Rebecca Anastasi spjegat li l-industrija tal-films maħduma mill-Maltin għal Maltin għadha fil-bidu tagħha u allura ir-riżorsi huma limitati. Minkejja dan sabu l-appoġġ li kellhom bżonn biex il-film jinħadem u jkun ta' suċċess. Kellna support finanzjarja minn naħa ta' Malta Film Commission, ta' Screen Malta, kellna l-Production Fund u kellna wkoll cash rebate ta' Malta li ovvjament mingħajrhom ma tistax taħdem hawnhekk. Wieħed mill-aħjar crews tad-dinja għax huma jaħdmu mal-productions barranin ukoll. U jidher li Lutzu kien l-aqwa preludju għal pajjiżna, hekk kif bosta ħallew lit-tim Malti b'dan il-messaġġ. Jisperaw li ħafna li jkun hemm iktar films Maltin li joħorġu minn Malta għax hemm ftit films li joħorġu minn Malta u wieħed mill-affarijiet li semmew fil-fatt il-sales agents tagħna kienu we hope to see some more Maltese films emerging from the island. Lutzu se jibda jintwera lill-udjenzi lokali fit-8 ta' Settembru illi ġej. Sa id-dajsa tibdilla kull parti. Tibqa l-istess dajsa. U jekk le x'issir?